Mwanyemere tukazamura amaboko tugaha Imana icyubahiro. Niruhusu tupandishe mikono tumpe Mungu tukufu. Ndabakiriye mu bwiza bw'Imana. Nawakaribisha kwa utukufu wa Mungu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Hanyuma umuco wacu dukunda guhoberana. Kwa mila yetu huwa tunakumbatiana. Mwanyemere mwese muhaguruke mbagore mwihangane. Nitawasihi nyote msimame tafadhali. Wanze wegere umuntu mwegeranye umuntu mwegeranye wanze umusekere mu kiro ka Smayiro. Hanyuma utekereze ijambo ryiza umubwire umuhobera umubwire umuguhuje n'igitangaza cyawe uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Shaka umuntu wobera umubwire ngo ndaguhuza n'umugisha wawe guhuje n'igitangaza cyawe uyu mugoroba. Imana iguhuze n'umugisha wawe. Haleluya. Amen. Mwicaye Imana ibahe. Amen. Kera njyewe nafashijwe nimba mukeneye kuza gusirimba birabareba ngenda amaze gufasha. Mimi already nimebarikiwa. Mcheze baadaye kwa kuwa mimi nimekumbana na baraka za Mungu. Kwa washitsi turabakiriye wabanye nako umunsi wa mbere Imana ibamugisha. Wageni ambao tunakusanyika na wao jioni leo siku ya kwanza tunawakaribisha na kuwabariki. Naitwa Bishop Alexis tuturutse mu gihugu cya Uganda. Naitwa Bishop Alexis natoka nchi ya Uganda. Dushomitoro ryitwa Goshen Mountain Church. Sisi ni wachungaji wa kanisa liitwalo Goshen Mountain Church. Shikorera muri icyo gihugu hose hirya no hino. Inafanya kazi kwa nchi hiyo mahali tofauti. Hanyuma turi ku ijambo rivuga ngo gutunga ubwami bw'Imana bukaguhindura udasanzwe. Hili cha neno ambalo tunalizungumza ni kusema kuwa na neno la Mungu na inakugeuza mtu ambaye si wa kawaida. Uyu ni umunsi wa gatatu turi. Leo ni siku ya 3. Umubare gatatu gusobanura umwuzuro w'Imana. Nambari 3 inamaanisha wala inafafanua ukamilifu wa Mungu. Ari ibintu byari byarabaye ibicagate, byarabaye ibice. Inawezekana kuna mambo ambayo ilikuwa haijai. Ukagerageza bikanga kuzura. Unajaribu ili ibyo ukora byose bikagera hagati bikanga. Yeyote yapendayo. Ariko uyu mugoroba amavuta yuzuza ibyari byaranze kuzura mu izina rya Yesu. Ibyari byaragarukiye mu nzira. Uyu mugoroba biraza kuzura mu izina rya Yesu. Gino ukagera ngo umugoroba ibyari biruzura. Amen. Amen. Abo twaraye tubanye n'umugoroba. Wale ambao tumekusanyika na wao jioni. Twaraye tubanye mu bwami. Tulikana wao kwa ufalme. Ariko uyu mugoroba ndumva tugiye kuburara. Lakini jioni hii tutalala ndani ya ufalme. Ndashaka tuganira ijambo rivuga ngo uyu mugoroba data gusubiza ubwami. Amen. Jioni leo nitakupongeze. Jioni hii Mungu akurejeshe kwa ufalme. Uyu mugoroba jioni hii data Baba agusubiza ubwami. Akurejeshe kwa ufalme. Niyegereje abantu tubaza mu masomo ya mu gitondo. Nakaribisha wale ambao tunajifunza na wao. Mbikuye ku mutima. Asubuhi inatoka kwa kinaga cha moyo. Imana ibahe. Mungu awabariki. Hari impamvu. Turi kugira ngo ibihe byiza by'umwihariko. Tuko na wakati mzuri na pekee. Iterambere ry'umukristo na maendeleo ya Mkristo. Sukuza tukaririmba gusa. Si kuimba tu. Aho iterambere ry'umukristo. Bali maendeleo ya Mkristo. Nukumenya agaciro k'ijambo ry'Imana. Ni kujua thamani ya neno la Mungu. Umuntu amenya agaciro k'ijambo ry'Imana gute? Mtu huwa anajua thamani ya neno la Mungu kivipi? Ijambo rigira agaciro. Neno huwa na thamani bitewe nuko wowe uribwiwe. Kutokana uburyo uryakiriye. Kutokana na jinsi gani wewe ambao unanenewa. Ijambo rigira agaciro. Neno huwa na thamani bitewe n'uribwiwe uburyo abyakiriye. Kufuatana na jinsi gani yule ambaye ameambiwa. Ibyo tugiye kuvuga byose nutabyakira n'ibyawe. Jinsi gani tutazungumza. Urabisiga mu ntebe ariko ababitwara birahindura ubuzima bwawe. Jambo la pili. Ijambo rigira agaciro. Neno huwa anakuwa na bitewe n'urikubwiye. Kutokana na yule ambaye amekuzungumzia. Ibi si njyewe ugiye kubivuga. Haya si mimi ambaye. Ariko ni ijambo vuga ku buzima bwawe. Nuramuka uryakiriye ukabitwara. Ukiyapokea na
usigare uko wari umeze. Hautabaki jinsi ulikuwa. Amen. Amen. Reka twite mu ijambo ry'Imana Samueli wa kabiri. Acha tusome neno la Mungu Samueli wa pili. Samueli wa kabiri. Ibice 9. Sura 9. Murongo wa mbere. Mstari wa kwanza. Aravuze ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe. Dawidi umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Tuvuge ngo amen. Amen. Ijoro turarara ibwami pe. Siku ya leo tutalala kwa ufalme. Ndio nabyumva. Najihisi. Uyu mugoroba turarara ibwami. Yeye leo tutalala kwa ufalme. Romba Danilo hoje, mama. Dufite umusaza mu rusengero wacu. Kwetu kanisani tuna mkongwe. Yari umworozi w'ihene nyinshi. Yeye alikuwa mfugaji wa mbuzi nyingi. Bamwitaga Sehene kubera korora ihene. Yeye alikuwa anaitwa baba wa mbuzi kwa sababu ya kufuga mbuzi. Abantu bazi muri Uganda yaratuye hano mu gice cyitwa Mubende. Watu ambao wanajua nchi ya Uganda, alikuwa anaishi mahali paitwa Mubende. Muri iyi minsi bari kwacukura amabuye y'agaciro. Kwa sasa huwa wanachimba majiwe ya thamani. Yaratuye kuri icyo cyaro. Mtu huyo alikuwa kwa kijiji hicho. Ahatuye imyaka 42. Alikuwa anaishi kwa muda wa miaka 42. Iwacu yo mu byaro usanga umuntu arara mu kazu k'ibyatsi. Kwetu Shago huwa unakuta mtu analala kwa nyumba ya majani. Afite n'ibirometero 2 by'ubutaka. Na akiwa na kilomita 2 ya udongo. Magana 400 ariko akirarira mu kazu k'ibyatsi. Akiwa anafuga ng'ombe 400 wala zaidi, akilala tu kwa nyumba ya majani. Umusaza yororaga ihene nyinshi. Mzee huyo alikuwa anafuga mbuzi wengi. Umunsi umwe mu giterane muri icyo gice. Mmoja nikaenda kwa msafara wa injili. Umusaza ndamubwira ngo Imana igiye kugukura mu cyaro ikujyane mu mujyi. Nikamwambia mzee, Mungu anataka kutoe hapa kijijini akupeleke mjini. Arambwira ati, se imyaka maze hano kuri iki cyaro. Kaniliza, je, miaka ambayo niko nayo uwo mujyi ntagiye ko mwana wanjye nyiri umusore. Ni huyo ambaye sijaenda nikiwa bado kijana. Ndaje mu mujyi ndagukora iki? Amene amaze kuncira mu kanwa. Je, nitaenda mjini na nikiwa mkongwe hivi? Yeye yataka kuvuga isupu, yavugaga ifufu. Kwa sababu ya meno ilikuwa imetoka, wewe nani yamushize mu kanwa. Kuliko kusema supu alikuwa anasema supu. Umusaza mzee huo tuje gutandukana aja muri za henezi. Wakati tulitaka kutegana naye akarudi kwa mbuzi. Ashaka mihene nziza n'imichimu. Akatafuta mbuzi mnono. Arambira ngo muzaja gutura mu mujyi. Akaniambia umeniambia nitaenda kuishi mjini. None namenye yuko ikintu cyose umuntu agiye kugeraho. Na nikagundua kwamba chochote mtu atakaribia mbere yuko asarura abanza kubiba. Kabla ya kuvuna ni lazima. Arambira ngo none nzanye imbuto yanjye. Akasema nani naleta mbegu yangu. Nani ndashaka gusara. Na mimi nataka kuvuna. Nani nzaje kuba muri uwo mujyi bavuga. Ili nami niende nikae kwa mji huo.
mirongo ine n'ibiri atarakandagira mu mujyi. Jiulize miaka 42 hajafika mjini. Umusaza Mzee huo akubera aho ngaho. Akabaki hapo. Urumva ntabwo yari ashaje mu myaka ariko bitewe n'ubuzima bw'icyaro yagaragaraga ko ashaje. Kwa kawaida hapo anaonekana mkongwe zaidi, lakini kwa sababu ya maisha ya vijijini alikuwa anazidi. Umunsi umwe haza abazungu bari gupima ahantu hari gold, ahantu hari amabuye y'agaciro. Siku moja kukaja wazungu ambao walikuwa wanapima mahali kuna mawe ya thamani. Bagenda bapima, wakaenda wakipima, icyuma kigera kwa Petero na chuma ikafika kwa kina Peter. Kwa Petero nta kintu kiriyo. Ikazilika kwa Peter hakuna kitu. Kiragenda kijya kwa Jean Pierre. Ukafika hapa kwa Jean Pierre. Kwa Jean Pierre wacherekana ko wapi? Kwa Jean Pierre naye kazilika kuna. Kiragenda ngo kigere kwa Paul. Ilipofika kwa Paul, cherekana ko gitangiye gukurura kasi kino gatoya. Ikaanza kufuruta kitu kidogo. Wakakomeza. Wakaendelea. Bagera kwa James. Wakafika kwa James. Basaba kwa James na network inagenda yiyongera. Wakakuta network bado inaenda mtandao. Bagera kwa Seheni. Walipofika kwa baba mbuzi, icyuma kirashwikira cyane. Na chuma hiyo ikalia kwa kelele. Cherekana yuko ibuye rinini. Ikadhihirisha jiwe kubwa. Lili munsi ya katavu k'ibyatsi hamwe ahantu. Iko chini ya nyumba ya baba mbuzi, hapo chini ya nyumba yake. Kirashwikira. Ikalia. Ubandi chama network ikuzuriri wawe. Naomba Mungu mtandao ijae kwako jioni leo. Chama network ikuzuriri wawe. Naomba mtandao ujae kwako jioni hii. Umusaza baramubwira ngo muzee. Mzee akamwambia mzee, leta irashaka gukorera hano imirimo yayo. Serikali inataka kufanya kazi. Tunashaka kukwimura ukava. Kwa hiyo tunataka tukutoe hapa. None tukwishura amafaranga ngapi? Je, tutakulipa pesa ngapi? Musaza rero bana banje nimba ari leta sinaburana nayo. Mzee akasema kwa kweli serikali sio zibishana. Chango nako zimilioni 6 kera. Kitambo hapa nilinunua milioni 6. Ubwo mubari yo munsubiza nije. Kwa hiyo nirudishieni tu hizo na alafu nijiendee. Amakuru yarazi ko aryamiye imani. Yeye hapo na habari no mugora mu waje gusenga utazi kigiye kukubaho. Hawezekani ni leo nilikuwa ushobora kuba waje usanzwe ukaba ugiye gutahura udasanzwe. Hawezekana ulikuja kawaida unatarajia wewe kawaida. Abaganda basobanuriraga wa musaza. Na Waganda ambao walikuwa na familia mzee huo. Bambira umuzungu baravuze ko ashaka milioni 600. Wakamwambia mzungu anahitaji milioni 600. Unyumvire? Lizeni. Bamusabira 600. Wakamwombea. Kandi wayisabiye 6. Yeye alikuwa amejiombea 6. Kumbi bari bateye imibare Baganda nabe sikoro cyane. Walikuwa na hesabu kwa sababu Waganda si wazuri mno. Bashaka ngo babanga faranga ili waopee pesa. Bafata milioni 594 zose. Wachukue milioni 550 yote waweke kwa mzee wa mweshe shatu ya safi. Alafu mzee ampee 6 aliyoomba. Aliko kuko dari havuzwe niba. Lakini kwa sababu ilikuwa imenenwa na Mungu, umusaza mzee yijyamira kaza makuru aziko bazagaruka bamwe milioni 6 ya safi. Yeye alilala akijua watampea tu milioni 6. Ngo buce matondo. Kabucho. Umuzungu agaruka wenyine. Mzungu akaja pekee. Wibuke n'ururimi nibumvikana. Kumbukeni hata lugha hapo naelewana. Muzungu afata umusaza mushyira mu modoka. Mzungu akamchukua mzee kama amujyana kuri banki. Akampeleka kwa banki. Akamchinguriza konti. Akamfungulishia pesa. Afata milioni 600 zose. Azikubita. Akaweka hapo. Baba ni barategereza ngo bazanja ya muzee. Barahe. Nitapenda wakabaki ichi Imana yivugiye n'akanwa kayo. Neno Mungu igishyiraho uburinzi. Nanakiyakija. Nakaramba. Namujua. Icyavuzwe niba. Kibaho uburinzi. Kuna ulinzi. Bana we. Amen. Mwongirire ngo umugisha wawe urarinzwe humura. Mweze kubaraka zako zinalindwa fariki. Baba ni barategereza ngo bazajya ya muzee. Walikuwa wakisubiri watakula pesa za mzee. Kumbe muzee kugira ngo yabone. Kwa
kwa jina la Yesu. Amen. Umusaza arimo. Mzee akahama. Aravuga ngo ntabwo nzajya gutura kure y'umuhanuzi. Akasema mimi sitaishi mbali na nabii. Ari wewe wako ikosa sumu. Je, ikiwa wewe utafanya kosa hiyo? Bwana musaza arahamagaye. Nikamwona mzee arabaza kuhaja. Niliza je, utuye mu gace kitwa Gukimwana. Unaishi kwa mtaa uitwaje? Kwa sinamenya makuru y'ibyabaye. Mimi nilikuwa bado sijajua habari. Ndamurangira. Nikampea address. Ziko ni mzee wao. Nilikuwa nafikiria tu kumbe afite abana bari baramutaye mu byaro, abana bariga binjira mu mochi. Alikuwa na watoto ambao walikuwa wamemwacha kijijini. Alikuwa amesema ngo mzee yalichachi. Wakati walikuwa kwamba mzee wao amepata walirejea. Bodi uchize baraza. Na kitajirika watu huja. Ngiro umuntu kwegere kugitwariho neza. Mbego zako kuko uyu mugoro bagiye kurara ibwami. Kwa sababu jana leo mtalala kwa mfano. Uwo mwijana ashobora kuba ari we boss wawe. Ila ambao unaketi naye ataweza kuwa yeye ni boss wako kesho. Eto narabagengo mu makosa utazakora. Jana niliwaambia kwa kosa ambalo huwezi fanya. Usirinda gusuzugura umuntu uhuriye nawe imbere y'Imana. Jichunge usimdharau mtu ambaye umekubana naye mbele za Mungu. Uzamusuzugurire mu isoko, umdharau kiwa umusuzugurire mu kazi, umdharau kiwa umusuzugurire wawe, umdharau kiwa ariko umusanga imbere y'Imana. Lakini ukimtazama yambaye inkweto zidasa, uzamwitondeho. Viacha basi nani jichukulie vizuri. Umusaza ndiye kona muri Prado. Mzee nikaona anaja kwa gari. Hasi umusaza. Akodesheje imodoka kugira ngo aze kumusura. Akodesha gari ili aje anitizame. Arambira tuyungana reko ntware niyo mfura yanjye. Namwambia mtoto huyo bwana nitembeza yeye. Bari barabaye kuchana baragiye mu mujyi barabaye abakire. Walikuwa wameniata ushago wakaja mjini wakawa bamenya makuru baragaruka. Leo hiyo umejua habari wakarejea. Nimugoroba twari ku ijambo rivuga ngo uzongera ucenerwe. Bikome. Jioni tulikuwa na neno lisemalo na utahitajika tena. Musaza arongera aracenerwa. Mzee huo alicenerwa. Sababu gani? Yatunze ubwami bw'isezerano muri we. Kwa sababu alikuwa na isezerano muhindura udasanzwe. Na agane kamgeuza mtu si wa kawaida. Amen. Amen. Dusomye makuru hano. Tumesoma habari hapa. Y'umusore witwa Mephibosheti. Habari ya kijana aitwaye Mephibosheti. Namusomye arandyohera cyane. Nilisoma habari hizi nikasikia ni tamu kwangu. Iyo muhereye mu mateka ya mbere yo hejuru atarabaho. Ukianzia kwa historia huko ya kwanza kabla awepo. Umuhereye kwa se na sekuru Sauli se Yonatani. Ukimwanzia kwa babu Sauli na baba Yonatani. Bavuga neza yuko Yonatani wanasema vizuri ya kwamba umuhungu wa Sauli, kijana wa Sauli, yeye alikuwa ni mshuti na Daudi. Yeye alikuwa na urafiki na Daudi. Akajamukunda nuko yikunda. Alikuwa akipenda Daudi jinsi ajipendavyo. Sauli akashaka kwica Daudi. Sauli alikuwa anatamani kumuua. Ariko Yonatani akamukiza. Lakini Yonatani alikuwa akimponya. Na kwa Yonatani yakishije Daudi kubera urukundo rwinshi yamukundaga. Yonatani hajamponya Daudi kwa sababu ya ahubwo yamukundiye ikimurimo. Bali alimpenda kwa sababu ya jambo lilikuwa. Ndio wao na bose ni bazakubesha. Jamani, mtu hachukiwi na watu wote. La, ikikurimo lile jambo lizatuma bakukunda babishaka batabishaka. Utasababisha upende wapende usipopenda. Ikikurimo lile liko ndani mwako. Daudi ngigiye kiza kugera kwihuse kugira ngo tuze gukoresha umwanya mutoya aza kuba umwana. Kukomboda Daudi akafika wakati umunsi wa mbere ngo yicaye mu ntebe y'ubwami. Siku ya kwanza ambaye amekaa kwa kiti cha enzi cha ufalme. Daudi abura amahoro. Daudi akakosa amani. Abura amahoro. Akakosa amani. Abura amahoro. Akakosa amani. Abura amahoro. Akakosa amani. Bana we. Imani babari uyu mugoro bigira abantu buza amahoro kubera wowe. Alisamee awe na watu ambao watakosesha amani kwa ajili yako. Bamwe bagiye bagusezeranya ko tuzagufasha ibi, tuzagukorera ibi, tuzagufasha gucuruza, tuzagufasha wubake, tuzagufasha byahereye mu mvugo. Imani babuza amahoro uyu mugoro. Wale ambao tunaamini watakusaidia wakupea Mungu akoseshe amani jioni hii. Daudi ngabura amahoro. Daudi alipokosa amani. Ahamagara abagaragu be bose. Akawaita watumishi wake wote. Nabaza ariko nta muntu waba waracitse ku icumu. Akauliza, je, hakuna mtu ambaye amepona? Wa muryango wa
wa familia ya Yonathani mwana wa Sauli, neza y'Imana kubwase Yonathani, ili nimtendee mema kwa ajili ya baba yake Yonathani. Bose barareba, wote wakaangaliana, baravuga bati hari umusore witwa Siba, wakasema na kuna kijana aitwaye Siba, yahoze ari umugaragu wa Sauli. Yeye alikuwa ni mtumishi wa Sauli, ashobora kubaza makuru, lazima awe na habari kutundiko sisi. None ni mumuhamagara. Kwa hiyo mwiteni, tumubaze, tumuulize. Bahamagara Siba, wakamuita Siba. barabaza Siba, wakamuuliza Siba, ni wewe Siba? Je, ni wewe Siba? Siba atumejewe. Siba akasema, none ntabwo mu muryango wa Yonathani waba waracitse ku icumu. Wakamuuliza, je, hakuna mtu wa familia ya Yonathani ambaye amesalia? Mugirire neza y'Imana kubwase Yonathani, ili nimtendee mema kwa ajili ya baba ya Yonathani. Siba aravuga ngo arahari. Siba akasema yupo. Ari yes. Yupo wapi? Atangira bagwara gahungu kakarema. Akasema na kuna kijana akasema, bese iyo baje kuvuga makuru yawe, sasa ukitaka kusikia kubibazo, wewe unaanzia kwa shida. Iyo baje gusobanura makuru yawe, ukitaka historia yako unaanzia kwa shida. Umugabo mwegeze avuga ko nasazi. Kuna baba mmoja amesema kandi ko kibyara rero byasaga n'ibisazi. Na kweli nilikuwa mwenda wazimu. Nilikuwa nafanana mwenda wazimu. Nari ngiye gukora ubukwe. Nilikuwa na karibu kufanya harusi. Bani ba milioni 8 alizo mfite imbere n'inyuma. Wakaniiba milioni 8 na pesa nilikuwa na salia wiki 3. Baje kuyabikuza na madamu gera kiri fiance. Tulienda na mchumba wangu kwenda kumufasha kugura ibyo akeneye. Yeye hakuwa na kazi, mimi ndio nilikuwa nataka nimsaidie. Alikuwa amemaliza chuo. Turagenda tujya kuri bank. Tukaenda kwa bank. Amafaranga turayabikuza. Pesa tukayatoa kwa bank. Barishaga kapukaoni. Bwana Levina. Urabona ibishakoshi by'abagore hari ziba nini cyane atari utuntu twahano bafata gute. Vibeti vya wasichana kuna yale kubwa isipokuwa utu tudogo. Milioni 8 za magande bibari byinshi miliyoni mu mifuka y'ipaka. Milioni 8 ya shilingi za Uganda ni mengi sana. Ndayamuha. Nikampea. Ayashira mwisha koshi. Akayaweka kwa kibeti. Kugira ngo yahishe cyane batayabona. Ili afiche vizuri. Ishakoshi ishira no mu gikapu cyo mu mugongo. Na kibeti hicho kaweka kwa begi, akabeba mgongoni. Turagenda tugera kuri supermarket. Tukaenda tukafika supermarket. Habugenewe basigira ibikapu. Supermarket kuna mahali ambapo wanaweka begi. Bali kumwe n'umukobwa mugenzi we witwa Claudine. Kulikuwa na msichana mwenzie aitwa Claudine. Yaratuzi, yari inshuti yacu magara, yari umujyanama wacu, yaraza amasezerano yacu. Imana yari yaratumye ngo ni Imana idafashwa. Mungu alikuwa ametuambia ni Mungu wa maana. Twizabikorera nta ruhare tubugizemo. Harusi ataitenda bila sisi kuwa na kuwaunga mkono. Imana idafashwa. Akasema Mungu ambaye asaidiwi. Ari bivuga n'ibisobanure neza ikagusiga aho ngaho. Na mara nyingi huwa anasema na ukazamenya byabaye. Na unayatambua hayo yameshatokea. Kugira ngo tuyisige hano. Ili tuyache hapa. Akagira uyibeshaka yitwara. Na mtu reka tuyisigire mugenzi wako. Asigare ku muryango ahagaze. Tuyache mwenzi abaki kwa mlango. Muri supermarket tumusange ku muryango. Na alafu tukitoka tumpata hapo. Twasohotse muri supermarket. Tumetoka kwa supermarket. Umukobwa muzima yafashije Imana gukora. Mchana huo. None se Imana rero tubyengiza bwikorera kandi nifashwa na ruhare rwacu keneye. Huyo alikuwa amesaidia Mungu kufanya kazi kwa sababu Mungu amekuwa ametuahidia kwamba atatutendea harusi, atatufanyia harusi nzuri na hahitaji mtu yeyote kumuunga mkono. Afasha Imana gukora umukobwa mwiza aragiye. Akamsaidia kufanya telefone turahamagara twi. Tena huyo simu yake ikapotea. Kandi barabanaga muzi. Na walikuwa wanaishi na yeye nyumbani. Biblia inavuga ngo umwanzi w'umuntu zuwa kure. Biblia inasema adui uzukuryama uzibyawe uzamuba uzumuryango wawe uzibibazo bikubaho wani wo mukwicana huyo ndio mbaya. Korodina mbera korodina. Abajyanama baraza. Na alafu washauri wakaja. Bakambira bati andika matangazo. Sema andika matangazo. Udakorwa n'isoni n'umukozi w'Imana. Usiaibike ukiwa mtumishi wa Mungu. Udakorwa n'isoni. Usiaibike. Uvuga ko ubukwe bwahindutse. Useme ya kwamba harusi ni najya kwandika itangazo Imana ikambwira ngo wizeye abajyanama cyangwa wizeye uzabikora.
mimi kuandika tangazo nasikia Mungu ananizungumzia. Je, Ibi tangazo ngapi? Naamini washauri wala unaamini Mungu? Tangazo na Roho. Umugabo nkaramamagara ari Tanzania. Baba mmoja kanita akiwa Tanzania. Arusha, utagira ngo hafi. Arusha ni kure. Alikuwa mbali Arusha. Arambira ati mukozi w'Imana namenye ibyakubayeho. Ananiambia mtumishi wa Mungu none shaka unakuguliza tike uze kwa mafaranga ukora ubukwe. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye atakukopesha ticket fare. Nitakupea pesa utanirudishia baadaye ufanye harusi. Ari wogo ntago wapera ukirukara. Wewe utaweza tafuta namna hiyo. Hadi hasigaye icyumweru kimwe mu nje. Kulikuwa kuna baki wiki moja tu. Chaka tike diruka. Nikatafuta ticket fare. Ngojera Arusha saa moja za nijoro. Nilipofika Arusha saa moja. Jese muri gari. Nilipofika mama gara telefone. Nikaita simu. Yitabwana agakobwa kavuga Igiswahili. Na ikaitikiwa na msichana alikuwa anazungumza. Hano namwe numbisaru tukanavuga mu Giswahili ngo nimero ngo hamagaye ngo nabwiriho. Na hapa kuna simu nasikia wanapokea kwa Kiswahili nasema simu. Mera saa moja z'umugoroba mama gara telefone. Nikaanza saa moja usiku nikiita simu. Ngeza saa 3 hadi saa 3. Telefone tari. Simu haikuwa. Amafaranga najejeho nitikinwaye ngiye gufata. Pesa nilikuwa nayo pia ilikuwa nangaje kuri hoteli mfite. Sina pesa ya kwenda hoteli. Nani mutege ngogaruke. Na sina pesa ya kunipea kusababisha nilichia cyane akoze ngo nyihane. Nikauliza Mungu, je, nidhamini ili nitubu iliyosababisha uje uniue Tanzania usiniue Uganda? Alijibibazo bikubana byinshi. Wakati mmoja shida ugashaka n'ibyaha waba warakoze byibuze mu byihane. Ulikuwa umetenda ili utubu na unasikia moyo wako haikusutumu. Ijwi rirambwira ngo tera haleluya. Moyo kanieleza nitoe haleluya. Mujigari. Imagine kwa stage. Kwa jina la Yesu. Nikasema kwa jina la Yesu. Nataka numbaba bwimo nagiye gusarara bimenye. Baada nilikuwa nikisikia mtu akitaka au mwana wazimu. Ni dirwara numva ndababaye. Ndangije cyo nakoze. Nikafanya. Nagarukira ndabonye marano gatera haleluya hano baragufunga nta mikino bagira. Moyo kaniambia kama msote alikuwa je, mambo ya kufunga tena naja. Haleluya, haleluya. Mbona wafashe? Nikasikia natoa haleluya kama mtu ambaye amefurahia. Mbona mugabo mwiza wiyubashye winda usobanutse. Nikamwona baba mmoja akaja. Mbona aranyitabi? Amina. Akanieleza amina, akaitikia. Oya kuja nawe gura abafanere. Imikrofone yanjye yatangiye gutinya muyiteho. Nta muntu gura abafana abaranyita. Mtu wa akosangi mashabiki na akanitikia. Ngo yikiza amina. Alipoitikia amina. Ndamwegera. Nikamkaribia. Mugaswahili kanje gace katura turye. Kwa Kiswahili yangu mdogo. Kwa gusaba ibyo kurya. Swahili ya kuomba chakula. Mubwira ibimbayo. Nikamwambia ile iliyotokea hapo. Hari kwa gatano. Ilikuwa ni Friday. Arambira pole bwana. Ambia pole nishe cyane numva rumwe nabyo. Kaniambia pole. Arambira cyangwa iwacu ku rusengero tugira overnight. Kaniambia kwetu huwa tunapata rusengero urare mu materaniro. Kuja ulale kwa kesha kwetu. Leo mu gitondo telefone yo umuntu zaba yasubiyeho wasanga ari umuriro wa mushirati. Wenda kesho asubuhi simu yake itakuwa hiyo. Mugabo yarugewezo wabajya kwa mu rusengero. Baba huo alikuwa ni kiongozi wa rusengero. Tulipofika kanisani kwa mushu. Akaenda kwa arabogera muzanye umukozi w'Imana uvuye Uganda. Kama nimeleta ufite amavuta jojoba. Mwakira tubwirize. Yeye haupako mpokaribishe atuhubiri. Amavuta jojoba wase yayabonye he? Je, mafuta hayo upako huo? Na haleluya yakoze publicity. Haleluya hiyo ambayo imeshauti ime. Ndio nababwira ikizagukiza muragendana naho kica. Yana niliwaambia kile ambacho nitakuponya matembea nalo hali Yosefu baba yabakanzu y'uburyo butatu. Joseph wamemvua makanzu ya namna 3. Kanzu ya pili twasanze muka Potifari yarayisigaye. Bibi ya Potifa amepata. Ikanzu ya gatatu twasanze barayimwakuriye muri gereza ubwo yajyaga guhura na Farao bamuhindurira. Kanzu ya 3 walimvua wakati alikuwa ariko nubwo bamwakuriye amakanzu menshi. Ingawa wamemvua ikizamukiza ntibakimwambuye baragenda. Ile ambayo litamponya hadi kufurika.
kurema ijambo rivuga ngo umwanzi yakwambuye byinshi, yakuhombeje byinshi, yakunyaze byinshi, ariko ikizagukiza, ubwami buzagukiza, ugendana nabwo, umwanzi nta bubasha bufite. Tumezungumza ya kwamba wamekupora mambo mengi, mali na mengineyo, lakini tumegundua tena ya kwamba ufalme wa Mungu ambao unatembea nao haupaki, bali unaendelea nao, na ndio huo utakuponya. Nibandanye mwenyewe z'abashumba imbere. Wakanipeleka kwa kiti cha wachungaji. Bandikira agapapuro ngo witegure kurakwigisha ijambo ry'urufunguzo ry'iminota 20. Wakaniambia utajiandalieni, utatuhubiri kwa dakika 20. Ndasenga. Nikaomba. Ndakora ijuru runini. Nasema je, nitatumia lugha gani? Kuvuga Igiswahili gusa kandi gikomeye nacyo ndimo numva amagambo make. Watu wanatumia lugha ya Kiswahili na Mungu. Imana iranyihorera. Mungu akaninyamazia. Barahiri baza bajya mu mwuka ngende ngo kurwana n'ururimi ndibukoreshe. Wakati mimi nilikuwa bado nafikiria kuhusu ulimi, lugha nitatumia. Bachira unsengera masenge. Wakakaribisha mtu wa kuniombea. Nari nigiriye inama mu mutima. Nilikuwa nimejiundia njaa. Ndavuga ngo wangirishije haleluya muri gari. Nikasema umeniponya. Nani nabatereje haleluya y'ijana. Nirangiza mabwire ko Imana inkoresheje cyo kwicarira. Nani nitatumia hizo haleluya kama 100, alafu nikae niseme nijisifu Mungu amenitumia. Ndahaguruka bari kunsengera. Nikasimama wakati walikuwa kiniombea. Nirambira ngo hano yicayemo abanyarwanda benshi. Sauti kaniambia hapa. Gari iteraniwe kubyuko tungana ku gatatu. Na ilikuwa ni kusanyiko kubwa mara 3 kuliko hii. Nahise mvuga mu Kinyarwanda nano hari umuntu wumva Kinyarwanda. Nikasema kwa lugha ya mama, nikasema je, mtu ambaye anasikia lugha ya Kinyarwanda hapa? Bazamura amaboko ari benshi. Wakapandisha mikono wakiwa wengi. Navuga ninataba. Nikasema hui. Mama gara umusore yitwaga Moize araza arasobanura. Na mkaje kijana aitwaye Moize akaja karibu. Wibuke ndahaguruka haleluya zanye nazambo nateguye. Nimesimama nikiwa na haleluya pia sijaandaa neno. Ngo bumbure Biblia ko kwijambo riri muri Yobu ibice 42 umurongo wa 4. Nilipofungua Biblia nikaangukia neno ambalo ni rivuga ngo nzi yuko ushobora byose. Najua. Nzi yuko ushobora bingahe? Byose. Bingahe? Tubivuga twese bingahe? Najua unaweza kuokoa imigambi yawe yose. Na hakuna yule ambaye anaweza kupinga mpango wako wote. Amavuta nyuma yaravuye he? Kama mafuta imetokea wapi? Ngo bari babanje kuyamamaza ngo umukozi Imana ufite Uganda ufite amavuta jorova. Sijui kama wamenenea, sijui mahali makupako umetoka. Narabwirije iminota 20 ngiye gusenga. Niliwahubiri dakika 20 kabla mimi niombe. Umushumba arambwira ati bari tusigaho. Mchungaji akanambia baki kwanza hapo. Sigaho. Hata baki hapo. Arambwira ngo ngongera iminota ibintu wavuga urabisubira. Akaniuliza je, na nikiongezea dakika mambo ulikuwa ukiyatanga? Abayigisha bose yari yatumiye. Kawaambia wale wote wameandika kwa nyewe mwihangane nije boss hano. Akasema mumilieni mimi ndimi boss hapa. Kandi jewe ntabwo umwuka w'idini. Na mimi sinanga roho. None mureke numvira umwuka icyambwiye. Kwa hiyo hata ni mtiro jinsi anazungumza. Arabwira ngamatique ndayabaha bacyura. Kaambia fea. Ariko mureke kumvishora byose. Hata tusikie. Arabwira ngiteraniro ndari kugamisha. Kasema nakupea na kugawia mkutano. Natangiye bishashi. Nilianza mbabwira ishobora byose. Nikawaambia Mungu mweza yote. Abatanzania rero bameze nk'abagande n'abana beza. Watize ni wazuri ni kama wao wafashijwe barata. Wao wakibarikiwa wanatoa. Kuko nabwirizaga. Jinsi nilikuwa nagabiruka mubashukunya amafaranga kubirenge. Walikuwa wakileta pesa. Abandi bagakora n'abakositimu bakaza bakayajugu. Wengine wanatoa suti wanaleta hapo mbele zangu. Bagira umuco wo gutanga amaturo mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nikaliza je, mila yao ni desturi yao kutoa sadaka wakati wa neno. Sinari bimenyereye. Kwa kuwa kwetu sikuwa nazoea. Ndangije kwigisha. Nilipomaliza barayura ya mafaranga yose. Wakazoa pesa hizo zote. Barayamereza. Wakanipea. Subira muri gare mu gitondo. Nikarudi kwa stages. Ana forex bureau. Kulikuwa na forex bureau. Baba milioni 2 z'amashiringi ya Uganda. Wakanipea milioni 2 ya shilingi za Uganda. Nahise negiyuse subiri wacu. Nilichukua basi nikarudi nyumbani. Akaba hari umugabo nari narasengeye yaragiye muri Australia. Na kuna mzee mwingine nilikuwa nimemwombea alikuwa mugabo w'engineer yubaka ibintu by'ama bridge.
amatemi inindo. Yeye ni engineer, alikuwa anahusika na mambo ya kujenga daraja. Aza garwa n'undi muhungu witwa James wari i Kigali. Akapigiwa simu na kijana alikuwa Kigali na Amaze se mukasubira Alex telefone yake itakibaho byagenze ko. Kambia mtumishi wa Mungu Alex simu yake haiko. Mungu anamwambia ati yo ntabwo amenye ibyamubayeho. Kijana akamwambia yo ujui mambo ambayo yamemtokea. Yarasazuwirirwa atoragura amashashi muri Kampala. Yeye amekuwa na wazimu kwa sasa anaenda Kogota. Bamwibye amafaranga agiye gukora ubukwe none mu mutwe byanicanze. Walimnyima pesa wakati alikuwa karibu na harusi, kwa sasa akili yake namubona gute? Huyu mzee akasema nitampataje Alex? Atafite telefone ariko sinzi nimba ni waje kuyitaba. Kaambia ana simu lakini kama ataweza kuitikia simu hiyo. Aba mwaye nimero mugabo arahamagara. Akampea namba mzee huo akanipa. Kaambia hey kijana, na kwa sababu gani naongea vizuri na ulikuwa unaniambia unakichapa sasa? Ndamubwira byarivanze. Kaambia kuna mambo yamejichanga. Ariko haracyari ubwenge bukeya. Lakini bado ntabwo bwose bwangiye. Nina na akili. Arambwira ati James nobwiye byakubayeho. Ananiambia James ndiye ameniambia kutokea. Nje kukohereza amafaranga ukora ubukwe. Nataka nikutumie pesa ili ufanye. Ntabwo kugurishe. Sijakukurisha. Ahubwo nibutse neza wangiriye amasengesho wansengeraga. Bali nakumbuka jinsi gani umeniombea wewe. Yaani Yuda sangu uyu munsi tuvuga. Maombi haya yanigeuza mtu si wa kawaida kama nilivyoongea. Yohana milioni 8 muko bazi. Akanitumia milioni 8 kama jinsi bila kulipa. Arambwira ngo simugurije. Akamwambia sijakukopa. Ahubwo mwishyuye neza wangiriye. Bali nakulipa ile matendo mema. Mana we icyane Imana ikagira umuntu ibuza amahoro n'ubuntu. Akapimuye mukoro. Akosesha hata mtu mmoja amani ili akukumbuke jioni hii. Ndashaka abantu abagore. Nahitaji abagabo na wababa. Ufite abafasha abantu babahanze mutabara. Wale ambao wako na wasaidizi wao wako nchi ya ngambo ambao umugore ufite umugabo ubahanze cyangwa umugabo ufite umugore ubahanze muri he muzamuka hano muzano mbirukane kujeni hapa mubanguke mbirukane hano Imana iravuze pera nani mara fosta do ina hey Aya waraje nanga boss wamaze gusubizwa kabisa. Amen. Mungu ushaka kujana mkwezi. Je, unahitaji kwenda mwezi gani? Mungu tulimo. Ushaka kujana. Unahitaji kwenda mwezi gani? Kwa kani. Wowe ushaka kujana mkwezi dukurikije ububabare bw'igihumazi. Mumezi abiri buvuya. Wowe kwa 10. Aha, wowe mukwache. Hanyuma bose nibavuze muri uyu mwaka. Nibavuze muri uyu mwaka. Wote wanasema kwenda uyu mwaka uyu. Mwaka huu. Ndaravuze kurangira mwese mutariha. Ndabirukanye mugende n'izina rya Yesu. Nawafukuza endeni kwa jina la Yesu. Sinababwiona mwenge jo mu gitenda azagenda akagenda. Nimewaambia yule ambaye nimeambia asubuhi utaenda na akaenda. Muragiye. Naenda. Ariko y'umugerayo. Lakini kufika hapo. Mwitegereze uyu murimo. Mtazame kazi hii. Ntimuzabibagire. Sisahau. Sibyo? Nimubibagirwa tuzabasengera bagaruka muri ako. Okay, Imana ibahugisha mu izina rya Yesu. Mugende n'abantu barimo kujya mu mahanga. Mugende n'abarimo kwitoza urugendo nyine. N'abantu barimo kugenda. Muragishe mwongere muhaguruke. None se ugenda ntasezera mwakabaye mugenda mubaho bari turagiye. Mureke babwire n'iki mukimenye. Ilizeni niwaambie jambo hili mlijue. Ibintu by'ubuhanuzi bisa naho ari ibisazi. Mambo ya nabii kama mambo
ibintu by'ubuhanuzi bisa naho ari ibisazi. Ni kama wenda wazimu. None se uwo muntu yakubwira ngo mtu ataweza kueleza hivi ugiye kubyara umaze imyaka 10 nta rubyaro, unakaribu akakubwira ngo utakikiza burese umwana na anakwambia wakati kama huu utakuwa uko na mtoto ni ukuri birakora, lakini kanao ni kama ni kichaa lakini anatenda. Babwira ukuntu bikora, nitaambia jinsi gani inatenda. Kutomaenda kujamba byinshi manga we nasababisha niongee mambo mengi. Okay, ubuka bwarabaye nuko byagenze ngo sinondere ibindi reka garukira. Harusi ilikuwa ikakuwa acha nikaribia. Tuza gusengana n'umusore witwa Bosco. Tukaomba na kijana aitwaye Bosco. Nigaga muri kaminuza mu Rwanda, muri university mu Rwanda. Nilikuwa shule chuo kikuu huko Rwanda. Kijana huo twaririmbanaga muri korali. Tulikuwa naimba naye kwa kwaya. Twayoborwaga n'umushumba witwa Muhire Fidel Muramozi muri Zaburi Nyamata, yarakiri muri ADP icyo gihe. Tulikuwa naongozwa na mchungaji Muhire, mnamjua. Ilikuwa ni mwaka wa 2006. Bosco tukaririmbana muri kwaya. Bosco tulikuwa tukiwa naye. Ariko ntabwo yari yarize. Lakini yeye hakuwa amejifunza. No. Umushu kumoja aza gukunda umukobwa akampenda msichana w'umufarumasiye. Msichana alikuwa anafanya kwa chemistry. Yitwa Fani. Alikuwa anaitwa Fani. Ararota rotizo ngo abana yabanye na Fani. Akaota jozi akaona yeye ariko akabona batuye hejuru mu giti, ubushorishori bw'igiti mu mashami bameze nk'inyoni. Lakini alikuwa anaona wanaishi huko juu kwa mti huko. Yeye banamucanga kama arazana itubaza twese turamubwira bosi kugiye gusaba. Jozi hizo kamchanga akatuliza kumwambia sasa wewe karibu na. Arakutambo nyamara narose. Kasema kweli nimeota. Aranyije abibwira Fani. Alafu akamwelezea Fani. Fani ati mama we ngezaho ndagara kubana na bosi koko. Kasema wa Fani kweli ndio mahali pa kuzaliwa ishi panaro. Kazi ibintu by'ipfunyaritse nayo by'ipfunyaritse uyu nabana nawe. Kweli nitaweza ishi na mtu kama huu? Umukobwa aza muri korali abwira perezida, aramubwira ngo perezida. Msichana akaja kwa kwaya akamwambia ahagarika Bosco muri korali amsimamishe Bosco kwa kwaya kuko Bosco yamutse. Mimi nitatoka kwa sababu Bosco mikrofoni wali wambaye irimo irika cyangwa se izamuriho gato nimba ntacyo bitwaye. Wala ucheza pandisha mic yako. Okay. Aha. Perezida wa Bosco abaza Fani yagenze bite? Kiongozi wa kwaya akamuuliza Fani ilikuwaje? Aramubwira ngo Bosco atinyuka azabwira ngo nzabwira umugore. Bosco alidharau, anieleza kwamba mimi nitaoa mke wangu. Bosco kicho ni yeye umunyonzi w'igari. Wakati huo Bosco alikuwa anabeba kinga. Ufite zote za kubana na daktari. Yeye alikuwa na njozi za kuishi pamoja na daktari. Igihe kiragera Bosco aza kuona gaperime ka moto. Wakati kafika Bosco akapata license akaanza kutwara moto. Akaanza kupeleka bodaboda. Moto. Alipopeleka Fani abagiye muri Finland kwiga. Fani akaenda Finland kwa shule. Igihe kiza kugira Bosco. Wakati kafika Bosco aza gukora impanuka. Akawa na ajali, akapata ajali. Umutwe uramenagurika, kichwa ikabomoka, amaguru aragenda aravunagurika, miguu pia nayo bamujyana mu bitaro by'Ibutare biranga, wakampeleka kwa hospitali ya Butare bamujyana Rwa Faisal biranga, wakampeleka Kifaisal, wakampeleka amezi 3, akamaliza miezi 3 akiwa hapo. Iyo murwayi gitangira cyangwa ikigeragezo kigitangira na jaribu likianza na magonjwa arabaza kuguha pole na wale ambao wanaje ariko kujya kugitindamu, lakini jinsi niko bagabana umuvuduko wo kuza kukureba wanakuwa wachache. Byatangiye Bosco tujya tumusura tumugemurira, ilianza Bosco tukienda kumtizama biza kugera aho twese tugenda tubivaho. Wakati kafika sote tukajya Kigali rero, alafu akampeleka Kigali. Ngo twari tuzi inzozi za Bosco zararangiye. Hapo tulikuwa tunajua kwamba Bosco zimeisha kwa sababu sana nje kusoma ile Bosco zazo zisawe ntago zikibaye, uzishaka umukobwa muhuje urwego uri msifo yawe, njozi zako zimekomea hapo. Tafuteni msichana mwingine ambao uko sambamba. Bosco
haza kuza abazungu na kukaja wazungu baba specialist bagendaga bavura ku wazungu walikuwa wanatibu kwa ngo bitegereze Bosco walipomwangalia wakamchukua wakaangalia jinsi gani kichwa imebomoka kulikuwa usaba abazungu barababara cyane wazungu wakagazamika sana baravuga ngo uyu tugomba kuma transfer tukamutwara iwacu kumuvurira wakasema mtu huyu ni lazima tumpe transfer referral na aende mahali pengine Bosco bamushakira ibyangombwa wakamtafutia bamushakira passport vitambulisho bamushakira na visa pia na visa baraza barabimuzanira babishira munsi y'umusega haryama wakamletea akaenda chini ya pilo mahali alikuwa kilala Bosco hasa kujaye Mkristo mwe aje kumusura kuna kukaja Mkristo mmoja kumutizama aramubwira ngo mbabarira umamagarire perezida akamwambia tafadhali nitie perezida wakora kiongozi wa kwaya umubwirire ko mushaka byihutira mwambie na mtafuta kwa haraka ndashaka kumusezera nahitaji kumwaga mugabo aravuga ati iki gihugu kirapfuye kiraducitse akasema kijana huyu yeye perezida aravuga nyamara mufata amasengesho musengere Bosco kiongozi akasema ni lazima yambwiye ko arashaka kumusezera Bosco ngo mumusengera yo kwezwa mumusengera yo kwezwa maombi ya utakaso Bosco perezida ajya kumusura kiongozi wa kwaya akaenda kumtizama aramubwira perezida urumva ijwi ryari ryaragiye akamwambia kiongozi uzasezerera abaririmbyi waje waimbaji uzababwirire ko bya bindi Imana yavuze byaciye mwambie Mungu ameyatamka inatokumetokea ati ndacari biri kubwira n'ibiki kiongozi akamwambia je mambo haya ni mambo aramubwira ngo ekura hasi aho ngaho ya matorero y'udutabo turimo akamwambia angalia hapo chini ya pinga uangalie ndani yabonye yero feva abona na passport abona n'udutabo nyine wimurenga aliona ni vitambulisho hapa ninajua ni kitu gani perezida bareba abona passport na kiongozi alipoona akaona visa akaona ndani na visa arume akashika abona na ticket ndege alipoona akaona tiketi ya ndege buche Bosco nagiye Bosco akucha kaenda baramutwara wakampeleka bamujyana muri Finland aho Fani yagiye kwiga wakampeleka Finland hadi Fani alikuwa anaenda shule Fani abazungu bari kuvura Bosco wazungu walipotibu kubera kutiga kwa sababu ya ururimi ruramba lugha ikashindikana nyamara muri ibi bitabo kasema lakini hari umukobwa w'umunyarwanda uri muri stage kuna msichana ashobora kudufasha kudusobanura alikuwa hapa anaweza kusaidia kuwa mkaremani Fani yari yakuzwe n'undi mudogiteri bakoranaga na Fani alikuwa amempendwa na daktari mwingine yari umukire cyane bafite n'amazu y'amayetaje yeye alikuwa mtajiri alikuwa na magorofa yarayamwihereye yarayamusigiye na alikuwa amempea Fani magorofa hayo wa mzungu wari muri fiançailles na Fani na mzungu huo ambayo alikuwa anadate akora impanuka arapfa akakupata ajali akafa Fani ngo bamuza najya gusobanura ajya kubona buri gihungu ni cya Bosco wakati wameleta Fani ili awe imani akaona ni yule kijana Bosco kamwambia he namefikaje hapa Fani ngo yahise amubwira ngo Bosco kamwambia Bosco bya bindi wambwiye yale ambayo umenieleza ndabyemeye na yakubali abyemera atabimusaba na akakubali bila yeye kumuomba umwana w'umuhungu baramuvura arakira jana huo akamtibu na akapona amaze gukira bakora ubukwe alipopona wakafanya harusi ajya kwisanga byayereka yabonye ngo babana na Fani baba hejuru mu bushorishori hejuru akagundua ile jozani yote ya kwamba walikuwa wanafanywa baba hejuru muri etaje nyine kuko Imana yabimweretse akaishi ariko mwiyereko yabonaga ari igiti lakini kwa jozi akabona bibera mu mashami alikuwa na mama ukwegera kugira ngo buri inzozi zose warose mwambie mzee yako uyu mugoroba ziraza kuba impamo mu izina rya Yesu leo itakuwa kweli Bosco aza guhamagara rero akaipiga simu sasa ahamagara perezida akaita kiongozi wa kwaya arabwira moja mu bintu bitajya bihinduka ijwi niripfa guhinduka kawaida mambo ambayo yanabadilika sauti haibadiliki
Aramwambaro uramuperezi. Kabisa. Upo mtu mkiongozi. Turaho neza. Tupo. Nenda tuvugana. Tunazungumza na nani? Ngo ni cha Bobo. Nasema ni Bobo. Yari izina twakundaga kumwita Bobo nyine. Kwa sababu tulikuwa tukimuita sana Bobo. Ni cha Bobo muvugana perezi. Ni Bobo mzungumzaye. Nashakaga kukubwira mumbwirira abaririmbyi bose. Wanatamani nikueleza wambia ubabwirire bakomere ku Mana. Uwabariki kwa Mungu. Ubabwire ngo bya bintu birakora. Abemeza ko iby'Imana bikora tuvuge ngo amen. N'uyu munsi tuvugana Bosco yibera muri Finland n'umuturage w'umukire wibera hejuru mu mashami y'ibiti hejuru uko Imana yabimubwiye. Bosco ni tajiri anatajirika huko akiwa Finland kama jinsi Mungu alivyomsaidia. Mephibosheti guhaba intambara. Mephibosheti na kukawa intambara ipfiramo Sawuli sekuru. Vita ukauoa babu yake Saul. Na Yonatani bapfira icyarimwe. Na baba yake Yonatani wakafa kwa siku moja. Hari umugaragu witwa Siba batubwiye. Tugiye kugera ku aho dusenge. Alikuwa Siba tuliambiwa. Siba ngo afata ka Mephibosheti. Akamchukua Mephibosheti. Agashira ku bitugu ariko se ko wenda nikorera igika. Gwino hano. Gwino wenda kubasha ntabwo. Yakomugo. Aho tumunyenga w'Imana byahise. Ariko disana noroshe cyane. Nawe ni Mephibosheti n'ukuri. Ngo yumvise ko Sawuli na Yonatani bapfuye. Afata ka Mephibosheti kugira ngo agahungishe. Akachukua Mephibosheti. Ngo arakirukana. Waza kugera ahantu. Akafika mahali. Hari umukingo muremure. Na kulikuwa na shimo kubwa. Aritegereza aravuga ubundi. Akasema agako gasigara ari agapfubyi. Na jinsi huyu ni yatima. Kandi ari we mwana wenyine bagira. Na ni yeye tu mtoto wa pekee. Ubundi wakajugunyayo. Na mtu amrudi. Imitungo yose mwayigaruriza. Na alafu tajiri wa afata ka Mephibosheti. Akamchukua. Baragenda pu. Ajugunyayo. Akahungu. Na kijana huo. Karajana ngo kamugora amaguru. Alafu akawa. Ariko kanga gupfa. Lakini hakufa. Umwanzi yakoze ikosa. Na mwase Mephibosheti. Yagusize uri muzima. Ameacha bado wengine. Ikitara kuisha bwa bundi. Nacho chini. Umwanzi yakoze ikosa. Adui amefanya kosa. Arakumugaza. Yeye akakulea. Arakuvaza. Akakugonjeka. Yakakubyara. Akakataa. Akwica amaso. Akugira ikirema. Akugira imfubyi. Akugira umukene. Ariko yakoze ikosa rikomeye. Yagusize uri muzima. Mephibosheti. ngo haze kunyura umugabo witwa Makiri. Na kukapita mzee aitwaye Makiri. Alikuwa akitembea. Gasanga ka Mephibosheti kaguye ahantu kari kwigaragura kanihiminiho kaboroga kabuze gitabara. Akampata Mephibosheti akilia akikosa yule ambaye wa kumsaidia. Ngo akagirira impuhwe. Akawa na rehema kwake. Agatoragura atazi uwatoraguye ko umwana w'umwana. Akamuogota bila yeye kujua kama ni mwana. Baragafata agatwara iyo ngiyo mu cyaro kure. Akampeleka huko vijijini baba. Iyo kure mu cyaro. Mbali vijijini. Agatwara kwasi. Akampeleka kwa baba. Witwaga Miyeri. Alikuwa anaitwa Miyeri. Agatwarayo. Akampeleka huko. Wao ndisinga gagaruka mu murwa. Alafu Siba akarejea mjini. Namaze kukajugunya. Akasema huko. Reka nisubirire mu gicindi cyo bwa. Acha nirudi Ikulu. Umwana w'umuhungu nicaye nageretse akaguru ku kandi. Kijana huo amekaa na starehe. Natangiye kukinda taruye. Anaanza kula mali ambayo hajatokea. Nyemerera guhanurire. Hata ni ikintu cyose cyicaye mu mugisha wawe kiwusohoke muri mugoroba. Icyitaye mu bwawe kiwusohokemo. Icyitaye mu mugisha wawe kivemo. Icyitaye mu muryango wawe kivemo. Kibisohoke mu izina rya Yesu. yote ambayo ninaketi juu ya baraka zako zitoke kwa jina la Yesu.
igihe ngo kiza kugera na wakati ukafika. Turi ku ijambo rivuga ngo gutunga ubwami, ubwami bukaguhindura udasanzwe. Kuona ufalme na ufalme huo uyu mwana nubwo bamushuhira ariko yari umwana w'umwami. Ngalao tupa mwana huo uca mu gitondo rero ukakucha asubuhi ubwami bwatangiye gukururana, ambao ufalme ulikuanza naanza kufurutana. Narababwiye ngo icyari muri Mariya niliwaambia lile jambo cyari kiri no muri Elizabeth ilikuwa ndani ya bahoberanye biramenyana, walipokumbatiana yakajuana. icyari muri Mefibosheti ilikuwa lile jambo nicho cyari kiri no muri Dawidi, hiyo ilikuwa ndani ya Daudi, ngo birakururana ikavurutana. nawe mururaza birakururana uburagica no. Kwa hiyo kuko ubwami burashakishanya, kwa sababu igihe cyose muri wowe ari mu bwami bw'Imana, wakati wote ndani mwako mna ufalme, muri wowe ari mu bwami bw'Imana, ndani mwako mna ufalme. ahantu wajya hose Hadi wanapopote ijuru rinagushakisha, mbingu linakutafutisha. Amen. Umwami Dawidi ngo abura amahoro, Mfalme Daudi akakosa amani. arabaza ngo mbese nta muntu waba waracitse ku icumu Akauliza, je, hakuna mtu ambaye amesalia umuryango wa Yonatani? wa familia ya Yonathani? ngo barabazanya birabayobera, Wakaulizana na wakakosa jibu. ariko umwe aravuga ngo hari akagabo kitwa Siba, Lakini mmoja akasema na kuna baba kari agakozi ka Sawa, yeye alikuwa mfanya kazi wa niko Sawa. kasigaye mu mitungo, Huyo ndio amesalia hapo mali. none mugahamagare mukabaza gashobora kuba kaza amakuru. Kwa hiyo muite kwa sababu yeye ndiye ana habari. Siba ngo baramuhamagara, Sivyo akamuita. umwami aramuhamagara ese Siba ni wowe Siba? Mfalme akamuita akasema, je, ni wewe Siba? ati ni jewe. Yeye akasema naam. None se Siba Akasema, je, Siba? wabuze amakuru neza Je, unajua habari vizuri yo kwa Sawuli na Yonatani? ya Sauli na Yonathani? Na mwana wabo waba waracitse ku icumu, Je, hakuna mtoto wao ambaye amesalia ngo mugirire neza y'Imana ku bwasi y'amata? ili nimtendee mema kwa ajili ya baba ya Yonathani? Ntabwo yavuze ngo mugirire, ahubwo mugirire neza y'Imana. Nimtendee mema mazuri ya Uzi ko hari abantu bakugirira neza atari uko babishaka, ahubwo ari uko Imana yabishatse ikabibakoresha. na wale ambao wanakutendea mema si kwa ajili yao watakalo, bali ni Mungu ambaye anawasababisha wayatende. Siba ajya gutanga amakuru nkamwe nababwiye, akaenda kupasha habari kama habari ile niliyoeleza. aravuga ngo karahari, Akasema na bari kako, kumva ngo kariyo ngiyo mu cyaro iyo ngiyo Debari kwa Maciri mwe na Miyeri mu cyaro kure. lakini nasikia kanaishi huko Ushagoko mbali kwa Makiri. Umwami arabaza uravugisha ukuri karacyari? Mfalme akamwambia, karacyari kazima, bado yu hai, karacyari. bado yu hai. Ejo nababwiye Jana nimewaeleza igishoro ufite na nubwo buzima, igihe cyose ubonye ukiri muzima, mali unayo hiyo, uhai unayo, wakati wote utaona wewe bado ni hai, uracyari umukandida w'amasezerano y'ejo hazaza, bado wewe ni mtu ambayo wa ahadi ya kesho, kuko Imana ikorana n'abazima, ikorana n'abapfuye. kwa sababu Mungu huwa anatenda kazi na wazima, hatendi na wafu. Nta muntu upfuye ubyara, Mfu hadai, nta muntu upfuye wubaka inzu, mfu hajengi nyumba, nta muntu upfuye gukora ubukwe. mfu hafanyi. Ibyiza byose bikorwa n'abazima. Mazuri yote yatendwa Kuba ukiri muzima, kwa kuwa wewe bado, uracyari umukandida w'ibyiza byose. bali wale mazuri yatakutokea. Ababyumvise tuvuge ngo amen. Ngo bajya kukasana, Wakaenda kumleta akana kagira ubwoba, na mtoto huo baravuga umwami nimba numije kama mfalme ananitisha, ubu singiye gupfa. sasa si mimi ni karibu kufa. Nibaza umwana batwaye afite imyaka 7 Jiswali mtu ambaye amepeleka akiwa na miaka 7, bakamugarura amaze imyaka 14, wakamrejesha akiwa na miaka 14, kongeraho kuri 7 yari afite ubwo ni 21. ongezea miaka 7 alikuwa nayo, inamaanisha ni 21. Umwana wose bwa Mefibosheti, Mefibosheti iyo tumuvuga ariyo mu cyaro, tukimtamka tunamweleza kama mtu, tukanamuvuga yagarutse ibwami, na tunamusema akirejea, tukirengagiza kumuvuga mbere ibyo byose bitaramubaho, na tunasahau kumusema mbere y'uko ibyo byose bimubaho. mbele ya hayo yote Yari umwana w'umwami, yeye alikuwa ni mfalme mtoto, mbere y'uko ibyo byose bikubaho, mbele ya hayo yote wari umwana w'umwami, wari uri amasezerano, mbere y'uko ibyo byose bikugeraho, wari umwana
shida, mbere yuko ajya mu bibazo kabla aingie yabanje kuba ibwami, aliishi kwanza agiye ikulu, ibwami, akaenda abaho kwa nk'umwana ikulu, w'umwami, akaishi kama ariko nawe ibibazo mfalme, biza kumusura. lakini shida Bwirira umuntu ngo nubwo byagusuye ariko ntabwo byagukuyeho icyo uri cyo, uracyari umwana w'umwami. Nubwo ibibazo byakugezeho, nubwo indwara zakugezeho, nubwo intambara zakugezeho, ariko ntabwo zagukuyeho icyo uri cyo, uracyari umwana w'umwami. Nubwo ibibazo byakugezeho, ntabwo byagukuyeho icyo uri cyo, uracyari umwana w'umwami. Abana b'abami tuvuga ngo amen. Kera twajyaga dufara tukabona turabana bane, turabana b'Imana, turabana b'isima byose, turabana b'amategeko utegeka abatware. Papa niwe utwara abatware, papa niwe utwara abatware, papa niwe utwara abatware, papa niwe utwara abatware. Papa niwe utwara abatware. Baba ndiye anatawala watawala. Barizo kwegera ngo ubundi wowe soni. Uliza mwenzie ndiye. Isoni ndewo. Baba ni nani? Ashobora kukubwira ngo ni Sipiriyane, ni Jean Paul. Nakwambia ni Sipiriyane, ni Jean Paul. Ni umukiri wa Jean Paul uracyaruha. Kama wewe Ni umukiri wa Sipiriyane uracyaruha. kama wewe Sipiriyane. Ariko niba wararenze yerekwa rivuga ngo ni uwa Sipiriyane, ahubwo ni uwa data. Ni uw'Imana. Ni umwana w'umwami, si ndi uwa Kalisa, data yitwa Kalisa. Mimi ni mtoto mfalme. Ariko Kalisa yapfuye kera. Baba Kalisa Ntabwo ndi mwene Kalisa, mimi si mtoto wa ahubwo ndi Kalisa. mwene Imana. Bali mimi ni mtoto wa Mungu. Jyewe ni umwana w'umwami. Mimi ni mtoto wa mfalme. Petero avuga ngo iki? Petro akasema, Yaravuze ngo ariko mwebweho akasema lakini muri ubwoko bwatoranyijwe, mimi ni taifa teule. muri ubwoko bwatoranyijwe, Taifa teule. abatambyi b'ubwami, Makuhani wa ishyanga ryera, taifa abantu teule. Imana yaronse kuva kera. Bwira umuntu ko agira ngo ntiwongere kugenda aho ngenda umwana w'umwami. Mimi ni mwana wa mfalme. Papa utwara abatware, Utwara utwara. papa ni utwara abatware, Papa ni utwara abatware, oh papa ni utwara abatware, utwara abatware. oh papa ni utwara abatware. Amen. Amen. Abana b'umwami tuvuga ngo amen. Umva kangaka, umwana w'umwami agira uko agenda, Mwana mfalme kuna jinsi anatembea. ntapfa kwambara ibyo abonye, Afanye hilo lote alipatalo. ntapfa kuvuga uko abonye, Atamki jinsi gani. ntapfa kurya ibyo abonye. Hali Agira imyitwarire. Yeye ana jinsi. Ubu twirirwa dutongana n'abana bambaye bwa bupantaro bw'ubucupa hano, Mambo ya kuzuzana. abandi bakambara hano ngo nimba ngo babyita ngo nimba ari pocket nimba ari iki, Wengine wagira ngo ipantaro bazineyemo. Ntabwo wabarenganya, ntabwo barisobanukirwa. Umwana w'umwami agira uko yambara. I Huye habayeho umusazi Huye yitwaga Maritini. I Butare niga kuri kaminuza. Butare kulikuwa na mwenye kichari kwa Yajyaga azenguruka umujyi wose avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha no kujijwa. alikuwa akihubiri mtu mzima akisema kuheshimu Mungu ni chanzo Kuba hari cha n'abantu hekima. bamuzi kuko yarazwi. Yep. Na kutoka kwa dhambi ndio maarifa. Yamanuka yagera kuri kaminuza agasanga abana b'abakobwa bambaye utubiri tugera ahangaha. Akifika university anakutana msichana anavaa mini. Akababwira ngo nimuyihenere ariko ntaho muzayicishije. Anasema mvae uchi lakini siku ya hukumu itaja. Akababwira ngo kuko nyiri kave niwe nyiri taje muzamucikira heza. Akasema mtu wa nyumba ya chini basement na ndio mtu wa nyumba ya ghorofa ya juu. Nyiri kave Mtu wa nyumba ya chini niwe nyiri taje. na ndiye mwenye nyumba ya juu ghorofa. Yasobanuraga ngo nyiri si niwe nyiri juru. Ilikuwa na
uzamucikiraho. Wa mbinguni, wa ardhi na pia wa mbinguni. Abantu bakamuseka. Watu walikuwa wakimchekelea. Akababwira ngo nimunseke. Kasema mnichekelea. Ariko uko musa mu mitima uko nguko. Lakini jinsi mnafanana. Uko musa mu mitima. Jinsi mnafanana. Ndio jinsi na mimi nafanana nje yako. Jaraga ngo nimunseke. Ariko uko musuku nguko. Jinsi nafanana nje. Niko musa mu mitima mwe. Ndio jinsi nani nafanana ndani ya mioyo yenu. Yego. Umunsi umaze kumusanga nambaye agapira kanditseho FBI. Siku moja kanigundua anavaa t-shirt inaandikwa FBI. Inyuguti eshatu, ya F ni ya P ni ya I. Ilikuwa ni herufi 3. Araza zikoraho. Alafu akazigusa. Aravuga ngo F aravuga ngo fata imbaraga. Akasema S kuwa na nguvu. B aravuga ngo biratunganye. Akasema B na imekamilika. I aravuga ngo Imana igukomeze. Akasema I Mungu akuimarishe. Fata imbaraga biratunganye Imana igukomeze. Yamekuwa vizuri Mungu akuimarishe. Ndashimira Imana ko Imana yankomeje binyuze muri Mariko. Biblia iravuga ngo naho abantu batavuga izakoresha ibiti n'amabuye bivuge. Biblia inasema ingawa watu wasiseme Mungu atatumia viti na mawe na isungumze. Muracyafite amahirwe turacyahari ngo tuvuge. Hari igihe tuzaba tutagihari. Bado na neema sisi bado tunazungumza na kuna wakati gani hapa tutakuwa. Tepo salari enefole da. Amen. Mana we ndafashijwe kandi. Nafurahi. Kila twarwanya ngo mwikwambara ubumini, ngo mwikwambara ubupantaro bumeze ugugu. Naho wavuga ntibazumva. Tunashika tukipigana mvae hivi mwachane na uko ntibarisobanukirwa baribo. Ntibaramenya ko ari abana b'abami. Wanijua kwamba wao ni wana wa mfalme. Mwebwe muri abana b'abandi ubu. Je, nyinyi ni watoto wa nani? Nshobora kuba nibeshya abantu mutari bene wanyu. Huenda mimi nitajidanganya watu ambao mukorera ubuhe bwami. Mnatumikia ufalme gani? Nimba mukorera ubwami bw'ahangaha muzapfa mutyo. Kama mnatumikia ufalme, ariko nimba mukorera ubwami mushobora byose, ubwami butananirwa, ubwami budashira, ubwami butarangira. Ntabwo mukorera ubuhe bwami. Mnatumikia ufalme gani? Mukorera ubuhe bwami. Ni ufalme upi mnaotumikia? Mtumikia ufalme upi? Kandi mukorera mubeshera. Mukareka ngo turi abakozi b'Imana, mukorera muroga, mukorera musambana, mukorera mubesha. Mnatumikia ufalme tujyamo ntabwo mubesha. Mkiwa wachawi wazinzi, ufalme ambao tunaelekea ndani si kama huo. Kubeshera ubwami bwa Data. Usidanganyie ufalme wa Baba. Mwebwe mukorera ubuhe bwami. Je, mtumikia ufalme gani? Umwana w'umwami aribukwa. Mtoto mfalme akakumbukwa. Wavukiye mu bwami, yule ambaye amezaliwa mfalme akapitia shida lakini akavumilia. Aravuga nubwo naciye mu bibazo, ariko ntabwo ndata indangagaciro yanjye. Lakini sijakuwa umwana w'umwami. Mimi ni mwana wa Bwana. Navunitse amaguru, ariko ntabwo byankuyeho kuba umwana w'umwami. Nubwo ndimo kurya ibijumba n'imyumbati, iwacu ubwami atari byo twaryaga, ariko ntabwo bibura ku indangagaciro yanjye. Nubwo nabwirwa nkaburara, ntabwo ibyo byakura umwana w'umwami. Yego. Nubwo narara ahantu habi, ntabwo bibura kuba umwana w'umwami. Haitanitoa mimi kuwa mtoto mfalme. Nubwo naba umushomeri, ntabwo byatuma nifusha ubusa ngo nigurishe. Hiyo itasababisha nijiue. Indangagaciro yanjye ndayizi ndi umwana w'umwami. Kwa sababu najitambua mimi ni mwana mfalme. Umwana akomeza ubwami yanga kumurekura. Mtoto huyo akomeza ubwami. Aliendelea kwa shida. Mu burema akomeza ubwami. Kwa ulema wake aliendelea kuwa kiragera. Wakati na ukafika. Ubwami bwibuka mwene wabo ko ahari. Ufalme ukakumbuka mwenzio kwamba bado yuko. Bareka babwire. Uyu mugore ubwami bugiye kwibuka abana babwo. Uyu mugore ubwami bugiye kwibuka abana babwo. Uyu mugore ubwami bugiye kwibuka abana babwo.
haijalishi kwa kwamba wabuze yo kwishyura inzu, ulikosa pesa za kulipa. ushobora kuva hano utahana inzu yawe, Utatoka hapo ukiwa na nyumba yako. ushobora kuba wajana udafite na tukigucura, Inaonekana ulikuja ariko ugataha utahana imodoka yawe. unarudia ukiwa na gari yako. Iyo ubwami bwibutsa abana babwo, ibintu birahinduka. Mambo yanageuka. Ongera umubarize ngo wowe uri uwande. Uliza mwenzio, wewe ni mwana wa nani? Nyemerere ndekera aha ngaha. Niruhusu nikamilishie Urumva twaza hapa. kuhaguhara. Kwa sababu ni hivyo. Umwana wabyutse mu gitondo nta n'amaguru afite ngo ari gutungana. Mtoto Mefiboshethi ameamka Abyuka mu gitondo nta kurani yo gutabarwa afite. yeye aliamka bila mpangilio Abyuka wote. mu gitondo nta makuru y'imibereho y'ejo hazaza afite. Yeye hakuwa na historia habari ya Byaramucanze, byaramuyobereye mu cyaro. Yeye alikuwa amechanganyikiwa Atazi kiroho. yuko ubwami bwamutekerejeho. Hakuwa anajua kwamba Mbwirira umuntu ko wagira ngo ubwami bumutekerezaho uyu mugoroba. mfalme kufikiria jioni ya leo. Ubwami bumutekerezaho. Na ufalme kufikiria. Ubwami bumutekerezaho. Ufalme ukamfikiria. Ubwami bumutekerezaho. Ufalme huo ukamfikiria. Ubwami bumutekerezaho. Ufalme ukamfikiria. Ubwami bumutekerezaho. Ufalme Ubwami bumutekerezaho. Ufalme Baravuga ngo umwana wacu yabaye ingumba. Yesu akumugisha. nasema mtoto wetu na alikuwa tasa. Umwana wacu yabaye ingumba. Mtoto wetu alikuwa tasa. Arabona abandi bahetse abana akababara. Anaona wengine wakibeba. Umwana wacu yabuze urubyaro. Mtoto wetu amekosa kuzaa. None igihe kirageze nawe abyare nk'abana. Na wakati umetimu naye azae kama wengine. Umwana wacu bene wabo bamusize muri Afurika baramwibagirwa. Mtoto wetu None barageze bawatabarwa cyane. na wakati umemfikia ili naye. Umwana wacu yarwaye indwara yari ikuje gukira byaranze. Mtoto wetu amegonjwa None mgonjwa. umugoroba barageze ngo akire. Jioni hii imefika ili. Ubwami butekereza ku mwana wabwo. Ufalme Baravuga ngo kufikiria. harageze, 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 harageze. Harageze ngo ubwo burwayi bwawe bukire. Na imefika muda wako. Harageze ngo ubwo burwayi bukuveho. Mtoto amesafiri. Harageze ngo ubu ngubu bagukeze nawe ubyare. Imetimu na utasa wako uondoke. Harageze ngo ube mu busibateri nawe ushake. Sasa imetimu utoke. Harageze ngo ube muri Afurika bene wanyu bagutaye ngo barakwibagirwa. Harageze nawe ugende. Kubera yuko ubwami bwibutse bene wa. Kwa sababu mfalme amekumbuka watoto wake. Pesa la lima la pote la lima. Tengo sana olera. Helina le pote posa la. Harageze ubwami bwibutse abana babwo. Harageze ubwami bwibutse abana babwo. Harageze. Harageze ubwami bukize. Harageze ubwami bukora. Harageze ubwami bw'Imana bugukiza ubwo burwayi. Harageze ngo amaso yawe arebe. Harageze ngo amaso yawe abone. Harageze nawe ugende nk'abandi. Harageze nawe ugende. Salalila. Bela basanderema. La onde sakina lo banda la forme de gloria. En de sala de paria sikini de sosomele ba. Awiwe wikimo wakaya. Tango lo paria simu tu sakele ba. Hallelujah! Hallelujah!
Wahaguruke dusenge. Simameni tumuombe. Wahaguruke dusenge. Ndashaka abantu bumva mukeneye kwinjira mu bwami, murari mu bwami. Nataka wale ambao wanahitaji kuingia katika ufalme, nani katika ufalme? Ibuka iwanyu mu miryango. Toka kwenu, Ibuka muri karandesi wanyu. toka katika Wibuke mu bukene. Wibuke mu bibazo. Wibuke mu madeni. Wibuke mu ntambara. Wibuke mu bugiye kurara ibwami. fika katika ufalme. Nawe makuru n'ijuru. Katika ukuu Nawe makuru n'ijuru. kuna mahabari. Ijuru rirambwira ngo tugiye kurara mu bwami. Tugiye kurara mu bwami. Ubwami bukomeye. Ubwami budashira. Amen. Amen. Itangazo. Tangazo. Buri muntu wese afata ahantu akubabaza. Kila mtu achukue mahali Urwaye anaona. afate vuba. Mahali wewe unauma, shika Fata ahantu akubabaza. shika mahali. Ubwami bwamanutse. Ufalme Ubwami bwamanutse. Ubwami bwamanutse. Ubwami bwamanutse. unashuka. Hili ni kila hokepati. Ubwami bw'Imana ahantu bugeze. Mahali umefika. Bubangamira ubundi bwami. Inaharibu. Ubwami bw'Imana ahantu bugeze. Ufalme wa Mungu mahali Bwimura ubundi bwami. inatoa ufalme. Hari ubwami bwawe bwarakugizeho ijambo. Ufalme wa mahali Ubwami bwawe bwaragufashe ijambo. kuna shika. Ubwami bw'ubucana bwawe bwaragufashe ijambo. Lakini ilikuwa inachukua neno pa. Ubwami bw'amarira bwawe bwaragufashe ijambo. Ufalme wa machozi Ariko ubwami bwa papa buramanutse. ufalme wa baba umeshuka. Uje kubangamira ubwo bwami bwose. Inakuja kwa Ubwami bwa papa burashe. ufalme wa baba Uje gukuraho ubwo bwami bwawe bwaragufashe ijambo. ufalme huo mahali. Akira gukira mu izina rya Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu. Akira gukira. Amen. Abakiriye gukira mutere haleluya. Wale ambao wamepokea Bakongera kandi haleluya. Abandi ba kabiri. wa pili. Mefibosheti yari arambiwe kuba mu buzima atavukiyemo. Mefibosheti alikuwa amekaa sana kwa maisha. Ntabwo bari baremewe iyo mibabaro. Na wao hujaambiwa Ntabwo baremewe kuba muri ubwo buzima bw'imibabaro. hujaambiwa kuishi katika maisha Kandi ya umwana shida. w'umwami. Wao ni mfalme wa Mungu. Ntabwo baremewe kubaho nabi gutyo. Hauishi na mahali. Ntabwo baremewe kurira gutyo. Wao haujaumbwa. Ntabwo baremewe gukena. Haujaumbwa ili Ntabwo baremewe ukasirike. kurenganywa. Haujaumbwa Ntabwo ili baremewe kurwara. wao hujaumbwa ili ugonjwe. Ntabwo ari cyo Mefibosheti yari yararemewe. Na hiyo sio hiyo. Yabaye mu buzima bwaremewe kubamo. Alikuwa ameishi katika maisha, hajaumbiwa kuishi ndani. Ndashaka guhinduranya n'umuntu mwegeranye muhinduranye. Nataka ubadilishe na mtu ambaye mnakaa pamoja. Birahindutse. Inabadilika. Birahindutse. Hinduranya umwanya na mugenzi wawe. Inabadilika. Birahindutse. Uyu mugoroba 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 birahindutse. Umuntu kwegereye umumere high five umubwire ngo akira korari bwami. Akira korari mu 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 bwami.